Informazzjoni mogħtija fil-Parlament turi kif bejn l-2004 u l-2010 fi ġlied li nqala f'ċentri ta' detenzjoni weġġew 37 membri tal-forzi tas-sigurtà. L-2006 kienet l-iktar sena li fiha weġġew membri tal-forzi tas-sigurtà total ta' 21 persuna. Kif ġara tlieta l-immigranti qajmu l-irvellijiet għaliex ma jridux iqattaw aktar żmien f'detenzjoni. Tkellimna ma' Patri Dionisio Mintoff li jaħdem mill-qrib mal-immigranti. Nerġa' ngħid, m'għandihom qatt raġun li jitfgħu l-ġebel jew kellhom sara il-post jew kellha jkunu violenti. Violenza ma nagħmilha qatt għall-ebda raġuni, għall-ebda raġuni. Min-naħa l-oħra però meta tqis inti ikollok raġel u mara bit-tfal marru f'kamra hemmhekk. Ħafna drabi ma fux sejżu minnhom, daw iġibuhom jasluhom barra, jieħduhom hemmhekk, jgħidhom xi jibda l-proċess. Ma jafux il-proċess kemm hu twil, ma jafux meta se jibda, ma jafux meta se jispiċċa. Dejjem jistennew din bil-kamra, dejjem jistennew din il-kamra. Il-bidem naħseb jgħid. Il-proċess biex l-immigranti jingħataw status ta' refuġjat jibda minn meta dawn ikun għadhom qed jinżammu fiċ-ċentri magħluqa b'applikazzjoni mal-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati. Waqt dan il-proċess l-immigranti jkunu informati bid-drittijiet u l-obbligi tagħhom bl-għajnuna ta' diversi interpreti u minn hemm isiru l-intervisti magħhom. L-uffiċċju jara jekk l-applikanti jissodisfawx il-kriterji tal-Kummissarju imbagħad jgħaddu għand il-Ministeru tal-Ġustizzja. Dawk li jingħataw status ta' refuġjat ikollhom dritt jaħdmu f'pajjiżna, dritt tal-kura medika b'xejn u dritt li jibgħatu lil uliedhom fl-iskejjel tal-Gvern fost l-oħrajn. Il-Ministeru tal-Ġustizzja qal li din is-sena ġew konklużi 722 każ minn 1500. Ftit aktar minn 500 nataw protezzjoni, waqt li 148 l-oħra ġew irrifjutati, 813 il-każ għadhom pendenti. Ir-rappreżentant tal-UNHCR f'Malta, Jon Hoyster, qal li l-vjolenza hija kundannabbli, imma l-UNHCR ma kinitx sorpriża li saru l-irvellijiet. In other locations, such as the one in Safi, there are still big problems with sanitation arrangements, with overcrowding, with lack of possibilities to do anything in a situation where a lot of people are basically living on top of each other. We think that in the short term, those conditions need to be raised to an acceptable standard throughout the facilities in Malta. In the longer term, we would encourage the Maltese authorities to develop a broader vision for how the overall asylum system should look in Malta, what facilities